Sonuko ara sonika kamukanu kunyinero mama ne kataka banembesu. Ankumbeno go baka gidi maga wagado gajaga okunyindo kati aga banembesu sonika lemengo duna no kudambeso okunyindo ta katare kubeno go sonika kanike kone aro kubeno go anta kone o taga surake wakati. Nengemu lenki masin kasoke kabunga sine wujunu fili tampile arsiko. Kibare dantantu benu go kitungere onarukun kinyanda kai ken fo barakatunga ni wimati ke sangunga nankafi terengille ke kendo kibare tananu aga narukun ngari kibar ko kutu nogoni. Nalo kibare ndi o jamane nyimanke koloneli Asim Goita koni dago o demo sangenga kenga ni wimati nyaganga kebeganya omspor nga daru agoda ka abane makini nonga aro soroga benyidia kenyugo gani ministry be jonko ntangodo ya garundo lemundo koren khabarenga kendo deptemblunga kabanchanyi manke nankafi gouvernement sergabu tananwe aro sorokoro gabu koni kinyenonga idega ya edunyaka ke dabari dome kengani umasike stangenga kebeganya omspor nga daru atungara sefengutu akonira kunyinde mpokore ara kengara kati ya garunsu malil nyagarensu ara kunyinde warakati ya na kempale ara ko nanti sange ke banehe golutana no halle sange ke gana duta kasoke nogonde ketera ono jonkoi bankasi kebe gani yumanko nga konira muru ya garumaga wimasi ke sange ina ken signi fina na sago tangande mbalago nkama kebe gani sange ke halle inarke ndabari dome ona to wimasi ke kibaren kama arsa serubenu jonko intongori kanseri ngajangenga o jamanendi nankafi I demandano nga kengani ONC on malinga aro demandano tanano kone ukunda gole yugo waratare kengani Bamako yagaru ari inorenso ya fainde yugo kengani Dr. Njarande yugo ira kenjo pa 8 mars ke kota nyime kena to tare ma atanji kendo bane fainde ke ga okebe kama kene kanseri ne akom kombo aro yagara gumbangenga gole be gana buga ahale ken suwo dabarne nya kafunga kebe gana buare afale ken kasuna ya dabari kafunga onda bu ken kibareri o jonko ni segu Dr. Labe o tara nyana koro famba e konkoni yeru gole e koni buguna ke mgonko imenye yugo nogoni ira ko nanti kebe gani wujunu kabi aro tandume lemne biraro nkonto na kenye kubeno kalenga nyango kengara wujunu nagati tanchege aro nyeruya kubeno kalenga manyango kununga kene wujunu nagati kamo fili tankarage aro seru filia kubeno ka kalenga na operation nga kene kamo segi tamu aro bane ya Ministry be jonko ntengo di kilikorundo terenden kibarenga kengani Madame Dambele Madina Sito atina ga tundare nante kebe gani o terrain koni kengiri lenki sogobake kati kaiya agosiki nokubenu sui nan kaso anasigina serungutuna na serung ngarano kibare ke bugu ku ministry kam mbangene tina akona agabana besura Coronavirus kitikare yugo jope Tombokturo kai kenjope gili tenenge ke kotanga anatoko tare mamarsan kasoke tamundo karago sino ujunu fili tampile aro siko serubenu kitunga karne kenga utunu sino tamiro filo ina sege kamunga kitikare ke meganye kebe keni Johnson do Sinopharm aro Pfizer do Sinovac nye ona bunonga o jonko ni baflabe debu filogoni wononga kengani jankoro tomoro ya ikunga wo
usubijanya norendi kebe gani karalanunga na kafi meringa ira kun fola kun tere na sago tangane balagun killen nkama serbarantu kumati na nokunukura kentere me me kanuye maga ira karalanukuro merinuku ira ke la kentere na sago yima ko nkandan kama ona filansager ne kati baflabe khari kebe gani lemne yagare awungo awtunu sino tamiro nagatoy agoni habawo ngunanka chingolenya dabarnaya ken koni jope awuje baka bawlemine ke yimeri imayanyi wini dome agadala fike ya yare go ya ganta siki agoni giri lemne ke giri akinye no polisunu ngani mugonko polisunu kura giri na habe keraga nandiga araga nala atere yero kitengo kutini birame ona bugunonga su ono jonko jamane pale khibarenga ona diga Washington Etats-Unis koni yumankon koni ra sariya igo bugundi kebe gani TikTok nga na kentere I jamane de na ken nkabandi I jamane nogondi igoni gemu hakrila ke akote to yimanke nyimeni I hakrila kinita gole ke ngare tare mare musonu ko khabaru beno banyo kitungere lenke kunya faike mutagara no gemu dina ko tatana laga no inshallah